はいどうも、こんばんは。オノマチスタイルジャニーです。このチャンネルでは僕が人生 V 字回復したコツをお届けしております。皆様、僕は今ですね、スリランカという国にいまして、スリランカってインドの南東の島国で、北海道の4分の3ぐらいの大きさだと言われております。人口2000万人。その国でいろんなことをしてきたんですけども、まず、去年の年末からフィリピンに海外留学1ヶ月間行かせてもらって、1月にパラオ、2月台湾、3月スリランカ、4月はお休みで5月にイスラエルといろんな国を行かせていただいてるんですけども、なんでこんなことになったかなっていうのを考えるんですよね。もちろん僕のね、一緒に仕事させてもらってる大王が最近海外に行くことが多いから、僕が行く隙が生まれたみたいなところもあると思うんですけども、思い返すとですね、中学校の時に清水先生っていう数学の先生がいたんですよ。で、その先生はですね、数学の授業も教えてくれるんですけども、たまに今日はもう雑談しようって言って、エジプトに行った時の話とか、死海って言って、死の海って書いて、これどこにあるんですか？イスラエルの方だと思うんですけども、死海に行ってプカプカ浮いた時の話だとか、世界旅行の話をね、してくれてたんですよね。その話がね、本当に面白かったのと、あと清水先生のそういう型破りな姿、なんか授業を教えなきゃいけないっていう思ってるながらも、どんどんね、雑談をしたりだとかして、授業が楽しくなる工夫をしてくれたことが僕は大好きで、いつの間にかね、僕も清水先生みたいにいろんな国に行けるようになっておりました。でも僕が子供の時に多分清水先生と出会ってなかったら、今のような現実っていうものは起こってなかったと思うんですよ。今多分興味が湧いてるもの、この人と出会いたいとか思ったものって、数年後に現実になるためにそれに興味湧いてたりだとか、そういうことするんじゃないかなって思っております。数年後に、あの時思ったから今こういう現実がやってきたんだなーって思う日は来ると思って今は過ごしております。人生っていう仕組みのね、この伏線回収システムみたいなのをね、すごく楽しませていただいております。最近ですね、よく思うことがあって、こうやって海外に行かせていただいてて、本当に思うのは、日本って本当に素晴らしいなってことを、めっちゃみんな思ってると思うんですけども、より思うようになったんですよ。なんでかっていうと、やっぱり海外、フィリピンとか比べる対象があるからですよね。感動してる点いっぱいあるんですけど、日本のね、感動してる点いっぱいあるんですけども、下水道システム。フィリピンはね、すごいもう、そこも全然溝がね、掘られてないですから、すごい汚水がね、道路の脇とかに普通に流れてるんですよね。でも日本は下水道システムって言って、あんなもんそう地下に埋めてるから、もう何年も何十年もかかってるんですよね。でもそれをしっかり日本中に整備していることとか、だから匂いも全然ないし、すごい清潔。あと建物がすごく綺麗。落書きもないし、新しいし、すごく綺麗な建物ばっかりある。古い建物があんまりないところがめちゃくちゃ素敵なことだなと思うし、あとは日本の人のメンタリティですね。本当はみんな誰かに優しくしたいし、誰かを守りたいしっていうことを思ってるけども、なかなかそれが今の日本では出しづらいんじゃないかなっていうことを思っております。で、よく思うんですよ。もっと愛が出しやすい世界になったらいいなって、日本になったらいいなっていうことを思うんです。で、今回ですね、スリランカのローズクォーツマウンテンっていうところに行かせていただきました。そのローズクォーツマウンテンを守っている、ローズクォーツマウンテンっていうからには、本当に山のがね、ローズクォーツでできてるんですよ。めっちゃすごくてめっちゃ綺麗で、そのローズクォーツマウンテンの写真も挟ませていただくんですけども、このローズクォーツマウンテン、このままじゃみんなにね、採取されてったりだとかしてしまうから、そこを守るために一人の僧侶がね、立ち上がって、ラフラ僧侶っていう方なんですけども、その方のお話をね、今回聞く機会があったので、ちょっとその動画撮らせていただいたので、そちらの動画をご覧いただければと思います。きっとですね、愛が出しづらいなと思ってる人いるとしたら、こういう機会も利用していただいたらいかがでしょうか。どうぞ。今日はスペシャルゲストが来ていただいてます。スリランカのラフラ僧侶です。よろしくお願いします。ラフラ僧侶は一体どんなことをされてるんですか？මම මේක ආරක්ෂා කරනවා. ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ මාසෙට අවුරුදු 34ක් වෙනවා මේක ලෝකෙට දායාද කරනවා. 今年3月に、はい、34この場所を守ってくれます。守ってる初めて今34年間になります。この場所って、ローズクォーツマウンテン、一体どういう場所なんですか？මේක රෝස තිරිවන් කියන්නේ මොන වගේ ස්ථානයක්ද? ඇත්තටම මම දකින දෙයක් තමයි මේක ලෝකයේ විශ්ව
එන මේ පවර් එනර්ජි එක ගබඩා කරලා තියෙන විශ්වයේ ගබඩා කරලා තියෙන එක තැනක්. この世界のパワーが持ってる一箇所です。ああ、そうなんですね。はい本当に僕たち今日登らせていただいて、すごくパワーを感じて、帰ってきたんですけども、今世界中の人がこの場所に来たいと思ってると思うんですけども、こういうのって来ていいものなんですか？ දැන් මේ අපි දැන් මේ ස්ථානයට නැගලා බහිද්දී අපිට දැනුණා මේක තව බලය තියෙන ස්ථානයක දැනුණා. විශ්වයේ බලය ලෝකයේ අනිත් රටවලුත් මේ ස්ථානයට පැමිණෙන එක හොඳයි කියලා හිතනවා. ඊළඟට මේක අක්කර 2000ක් කියලා. これ全部2000エーカー、スリランカの都市の墓のエーカーという2000エーカー。 2000エーカー持ってる場所です。はいはい。2000エーカーもこのローズクォーツマウンテンが大きく存在するんですね。 අක්කර 2000ම රෝස දිවානේ විතරක් නෑ රෝස තිරවාන අක්කර 700ක් වගේ. අනිත් එක තනිකරම නාමයි. 2000エーカーの中で700エーカーはローズクォーツ。そうなんだ。 1300エーカーは周りの森。森ってナーマルというね、英語でアイアンウッドという木のアイアンウ公園ッドです。はいそうなんですね。ローズクォーツマウンテンって日本ではパワーストーンとされてるんですけども、こっちでも一緒ですか？ රෝඩ් ස්කෝස් කියන රෝස තිරිවාන කියන එක ජපානයේ පවර් ස්ටෝන් එකක් හැටියට සැලකනවා. මෙහෙත් ඒකේ විදිහට සැලකනවා. ලංකාවේ මේ පිළිබඳව වැඩි මිනිස්සුන්ගේ ආකර්ෂණයක් නෑ ඇත්තටම. ඊළඟට මේක ආදරය, සෙනෙහස, දයාව, අනුකම්පාව රැඳී පවතින හાર્ට් එකට ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් භාෂාවක්. スリランカの人たちはすごいパワーが持ってる人を持ってない。だけど、そうなんだ。はい、でもこの岩は愛が持ってる。愛持ってる石です。そうなんですね。ちょっとラフラ僧侶、どこにこうやって愛を感じたらいいですかね。 මේක දැන් අපි මේ ආදරේ කොහොමද කොහෙද අත්දකින්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඒ රෝස තිරවාන කන්දට ගියාම තමයි ඒක තියෙන බලය, විශ්වයේ ශක්තිය අපිට ලැබෙන්නේ. ローズコーツマウンテン登ったら、その愛、そのパワーが感じしてる。ああ、そうなんですね。だからこうやって癒されるんですね。 ඒක නිසා ඒක බලතැනක් තියෙන තැනක් කියලා හිතනවා. ඔව් ඇත්තටම ඒක තාමත්ම බලගත් ස්ථානයක්. අනිත් එක තමයි මේ සුභාදහම්. නේචර් එක ඉතාමත්ම හොඳට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති. අර ටික අතනින්දලා කිලෝමීටර් 1කමාරක් හන්දට ගිහිල්ලා එනකොට මේකේ තියෙන මේ ස්වභාව දහමේ තිබෙන විශ්වයේ බලය තමන්ගේ මනසට ලැබෙන්නේ නැහැ. このローズコーツマウンテン登る始める前に入り口からそこまで行く途中でも登る間でもそのパワーが普通に感じてる。それを皆さん多分感じたと思います。 මම විශ්වාස කරනවා ඔබගේ හදවතට දැනෙන්න ඇති මනසට ඒක දැනෙන්නේ නැති කියලා. それはハートに感じたと思います。感じました。ありがとうございます。なんでラフラ僧侶はこのローズクォーツマウンテンを守ろうとしたんですか？ මෙම ස්ථානය ආරක්ෂා කරන්න ඕන කියලා හිතුවේ ඇයි කියලා. මම හිතනවා මේ ස්ථානේ මම නාවන ඇත්තටම මේක ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මම සබාදහමෙන් තමයි මෙතෙන් දෙවි ආරක්ෂක හැටියට මුරකරුවා හැටියට. මම මේකේ අයිතිකාරයෙක් නෙමෙයි මම මේකේ මුරකාරයා විතරයි. 多分ね、ダブルソウルをこの場所に来なかったら、多分この場所もう誰も守らない。多分もうなくなったか、まあ残ってるかわからないって。でも自然がこの人をここに送ったと考えます。自然から言われたと思う。だからここに来て、これを守ってます。すごい。ラフラ僧侶は地球から守ってねってお願いされてここにいらっしゃるんですね。 සුභාව දහම වහන්සේ මෙතනට එවුවා කියලා හිතනවා. ඇත්තට එහෙම තමයි වුනේ. そう、それは信じています。 අපි මානවයත් ඔබ ජපානයේ අපි ලංකාවේ ඉංගලන්තේ හැම සුදුද කළුද කියන කතාවක් නෑ. අපි සියලු දෙනාම ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණය. まあ日本でもスリランカでも、黒でも白でもみんな人間。それ全部この自然のもの。 ඇත්තටම අපි සියලු දෙනාම ජීවිතේ සතුටින් ඉඳලා ජීවිතේ විඳලා අපි මැරෙන්න අවශ්‍යයි. で、こう私たちはまあこの世界で幸せ
幸せにいてなくなってほしい。ලෝකේ හැම ආගම්කත් බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළු සියලුම ආගම් කතුරුවරු උගන්වන්නේ සියලු දේ හැමදේම අත්‍යවශ්‍යයි. සතුටින් ඉඳලා මැරෙන්න ඒක තමයි උගන්වන්නේ. මම දැකින විදියට. 信じてるのは、この世界でどんな宗教でも、仏教でも、お釈迦様でも、イエス様でも、誰でも教えたことによって、みんな幸せにこの世界を生きてくださいということを言ってると信じてる。අපි හැම කෙනාම හැබැයි සල්ලි තියෙන්න පුළුවන් බලය තියෙන්න පුළුවන් මේ හැම එකක්ම අපි අල්ලා බදා ගන්න නැතුව ජීවත් වෙලා ඉඳලා මේ මොනවා තිබුණා දැන් මේක මගේ නෙමෙයි මේක අපිට අවශ්‍යතාව මානව අවශ්‍යතාව ඒවත් අල්ලා බදා ගන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ මනසින් අල්ලා ගන්නේ නැතුව සතුටින් ජීවත් වෙලා ඉඳලා මැරෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ජීවිතේ ලබන ඉතාමත්ම වැදගත්ම සතුට කියලා මානසික この世界のこの視線が自分のものとものなくてみんなのもので、それは使ってください。それのパワーもらってください。でもそれは自分のものと思わないでください。でそれを感じしてなくなった方がいいと思います。 ඒකට ආගම් ජාති රටවල් ભેදයක් මොකක්වත්ම නැහැ. අපි සියලු දෙනාම ඇති වෙනව නැතු වෙනවා. それにどんな国でもどんな宗教でも関係なく、人間ならそれは誰にももらえること。 සතුටින් ඉඳලා මැරෙන්නයි අවශ්‍ය. 幸せになってほしい。 අර්ථ සාක්ෂියට එකඟ. 自分の心によってね、心をきれいにして、心によっていいことして、幸せにするためにこの世界、この自然を使ってください。 විශේෂයෙන් මම ජපානයේ ජපන් ජනතාවට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. පින් දෙනවා. මේ වෙලාවේ මේක හදලා දුන්නේ ජපන් ජනතාවගේ ආධාරයෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේකට ප්‍රධාන වුණා සයිසසාන් සහ ධම්මසාන් දෙන්නා. 今私たちいるこの場所も日本人のおかげでできた場所です。だから日本人みんなにありがとう言うために今みんなにありがとうと言います。その中でも林さんとリエダマさんという2人がすごい関わってそのためにすごく頑張ったから心からみんなにありがとう。 සියලු දෙනාටම මම මේක ප්‍රතිඋපකාර කරපු සියලු දෙනාටම පින් දෙනවා. දීර්ඝාස ලැබේවා. මම ජපාන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වෙලාවේ සියලු දෙනාම මේ නාමල්වලට ඇවිදින්න බලලා සතුටු වෙලා ජීවිතේ විඳලා සබාදහමත් එක්ක සුළු මොහොතක් හරි ගත කරලා යන්න පුළුවන් නම් ඒක ජීවිතේ ලබාපු ඉතාමත්ම ආශ්චර්යමත් අවස්ථාවක් හැටියට මම දකිනවා. 日本人にみんなにお願いするのは、今日本にいるみんなでも、スリランカに来てください。このローズコーツマウンテンの方に来てください。このパワーもらってください。パワーもらって心をきれいにして、その感情、ここにあることを感情してくださいとお願いします。 今日本の特に東京とかってめちゃくちゃ自然がないんですよ。本当にビルや道路も舗装されてて、なかなかこういう風に自然豊かで空気が深く吸える場所がないので、なんかぜひこういう場所に来てほしいと思いました。 දැනට ජපානයේ ටෝකියෝ වල වගේ සාමාන්‍ය ස්වභාවදාම දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ගස් කොළන් හරි අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ඒ ස්වභාවදාම විඳ ගන්න ඕනා කියලා හිතනවා. ඇත්තට මේක තමයි විය යුත්තේ. අපි ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. මේක තමයි යථාර්ථය. ජීවිතේ මොනවා තිබුණත් බලය තිබුණත් සල්ලි තිබුණත් යාන වාහන තිබුණත් ලස්සනට ගෙවල් දොරවල් තිබුණත් මේ සියලු දෙනා දේම අපි අත්හැරලා යන්න අවශ්‍යයි. යම් මොහොතක අපිට කතා කරන දාට අපි යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි අපි සතුටින් මැරෙන්න පුළුවන් තරම් අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕන නම් ඒක තමයි වැදගත්. 私たち人間で生まれるから人間生まれて亡くなるまでに幸せにしてほしい。だからそのために私たち考えてこの世界とつながってその幸せができるように長生きできるようにどうしたらいいか考えてほしい。 ලෝකේ රවට්ටන්න බැරි එකම දේ තමයි ස්වභාවය. 私たちが人たちに嘘をつくことできますけど自然に嘘をつくことはできないです。 そうなんですね。だからそれは感じてください。 අනෙක් සියලු දේවල්ම මානව වර්ගයාම රවට්ටනවා. ස්වභාවයම කවදාකවත් රවට්ටන්නේ. 自然にちょっと嘘をつくことできないから自然と一緒に
そうですね。つながってください。ありがとうございます。田村総領、これから、日本でこのローズコーツマウンテンに来たいって思っている日本の皆様に一言メッセージをお願いします。මින් ඉදිරියට ජපානයෙන් ලංකාවේ රෝස තිරිවානට එන්න ඕනයි කියලා හිතන අයට එක වචනයක් කියන්න. මම ආරාධනා කරනවා විශ්වයේ බලය ලබා ගන්න ආදරය සනාස ලබා ගන්න කැමැති ජපාන් ජාතිකයෝ වෙත්නම් හැම කෙනාටම මේකට ඇවිල්ලා බලලා මොහොතක් හරි මේ විශ්වයේ බලය ආදරය සෙනහස කරුණාව දයාව අනුකම්පාව මේ රෝස තිරිවානා කන්දත් එක්ක ලබා ගන්න කියලා මම බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. この世界のパワーとこの世界の愛がたくさんこのローツコーツのところに残ってるから、これはたくさんありますから、ここに来てこのパワーとこの愛を感じしてくださいってお願いします。いや、最高でございます。ぜひこうローズクォーツマウンテンに来て皆様の心に眠る愛を取り戻しに来てください。ありがとうございます。 ඔබගේ පැමිණීම ගැන OK、ラスト、ね、ワンメッセージ。 තව අය තව කියන තුන කියනවා. නෑ දැන් පිරිත් නූල් ටිකක් බලන්න.今ちょっとお祈りやる。お祈り。සබ්බේ බුද්ධා වලප්පත්තා පච්චේකානංචයන් බලං අරහන්තානංච දේජේන රක්කං නන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා වලප්පත්තා පච්චේකානංචයන් බලං අරහන්තානංච දේජේන රක්කං නන්දාමි සබ්බසෝ 誰かのた